بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيتsa هدرس تموك أنا فتح المعين أبو لبت إخاكل درس زسن كاكيك نخي رجع رسولة الجلزول شبنگي جو تيزي كارات بوغين أبو لبك ألدي شنطون نخيتsa بسب درسی داد سالانه دو کاکیخ رک حلیگی هدینگو لوگبی حلیگی چیاس حصول هرول الجلال سم بوگین ابون دو کاک بالی وگو چیاس رک الده بچ نبی جیو تسوی چون وگین ابون خانزا بازولگ خانخونوگیو الله است تسوی هو الله گی جنده خالیو بخیوخیگی هدینگو تساقو بخیو بجوگی هدینگو کاک بالی وگو چیاس رک الده بچ نبی الده خونگی خوشو حصول کردین ابون جیو اخیال وگین ابون أدعنا الله جون إدينجو هو الله جيو تنتين جندي ظاهر خلين أبون جنتا حلا بياخيل صفات الله جيو كاكبالوجي شيء أدعنا الله سخورة بحق وبعض جوج شيء أقولك إن الله حلا بيالله جندي ظاهر خلين أبون الله سول حق جنسات وبعض جوج شنكوتي الله تنج الله سندر كاك نقش أز بوجين أبون هدينان كاكبالوجي شيء سرق الدباج إن أبونا نني هسي خشوع حصل خلين أبون أي رك حلقي هدينغو لوغبي حلقي هسيهك شيت ألب هبولن أبون هلاسا هدوبغي نخيتت صالنا الله خاليو قطبو يس أبونن أبون محمد البكرياس هب خوشو أدي باچن أبول بجول دستان بوغين أبون كاك بالوغو چياس ركوغي هدينغو سجدغي خلاتبي هيك يو كاك بالوغو چياس تت أدي خوشو أيرك حلقي لوغبي حلقي باچن أبولن أبون هلاسا هدوبغي نخيتت صالنا سنة بوغين أبون صالو بوغب الحما خلقي الحما خدود صالو بوغب سورة آيات خلقي بيكرو بيزي هيك معنى خل بيكرو بيزي سنة بوغين أبون هلاسا هدوبغي نخيتت صالنا هدينغو سنة بوغين أبون دول كاكي خارول الذكر بدعاء بزوخ جنسا بيكروها بيزي هدينغو نخيت صلانا سنة بوغين أبون كاك بالو گوچي دائم گوجيو بلاهيزي جنسا سجدا أبو لبك ألده دوب أشهد أن لا إله إلا الله أبون التحيات والدا كيليش ورخر ميخاك هبغبك ألدا كيليش شكل خواله زعن خود عربك ألدا سجدا أبو لبك ألده ولاهيزي سنة بوغين أبون اب درس الأخير ألداگي نخيت صلانا كراها تبج إن أبون كاك بالوغي چياز جنسا جندرگو قيابگو برق انشيزي زرال كيال دجو حنقولو هيچوناني زرال كيال دجو حنقولو وگناني كراتا بوغين أبون هب درس الأخير ألدا نخيتات سالانا هلسا خدوبگي زين الدين تاب قالبوغو جند الله گور حياس فائدة يكره للمصلي ذكري وغيره ترك شيء من سنن الصلاة فائدة بوغي باك البوغين أبو لبوغو زين الدين جند الله گور حياس باك فایده بوگه باک الگی زینو دینیتا بیان هبول بوگو جند الله گور حیاس کاک بالوگو چیه سه کارات بوگله هیو کاک بالوگو چی بیخینا گوره چجا عدن اوکا امام اوکا عدل نکاک بالوکا سنگی امام است نخوی خیرا چی اوکا باتا خیچو هل کاک بالوگل چازه کارات بوگو نخیت سرخسرال کاکیل سونا تاجالسان شیمنگی سونا تیزه کارات بوگل نخیت سرخسرال کاکی دجان هریزه سونا تاجالزول چونیگی سنة تزه كراتا بوغين أبو لبوغو زين دينتا جند الله قر حياس قال شيخنا وفي عمومه نظر جندر معلم اس أبونين أبو لبوغو زين دينتا جند الله قر حياس أي ابن حجر أبو لو زين دين المعلم اس أبون لا هل عام هبون كاكيدا جاني راج أرى سنة تالجالزول كينال قو تيخوخ تب تزه كينال قو تزه شل كراتا بوغي بين أبوناناني هيخوخ علم زبازول بحث بوغين أبون لا زين دين المعلم اس أي كاكيدا جاني راج أراس شينا جالازول كينا غو سونا تانا نيشيل غوب كراخي باچ اونب ياگي تو خاص سونا تاجال تانا نيشيل غوب كراخي شماچ اونبين ابونانني هيخوخ عالم زبازول بحث بوگين ابونيلا زين الدين المعلم ابن حجر است والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي او خلاف في الوجوب هدينا هبجو بوگين ابو لبوگو زين الدين سجند الله گور حياس نوخين خلبجو بوگيلا اي برهنا برابرعي بوگيلا غوب كراخي كاكيدا جاني روگل سونا تاجال تاناناني دوب كراخيت ادباچ ان خاصة بوگيلا هب جوالدا هب سونا تاب جوالدا جيب تاناناني نخچ ايباچ عرب هب تيزه كرات بوگين ابون شرعالدا نخچ ايباچ عرب سونا تاب جوالدا خاصة بوگيلا غوب حقب سونا تاب جو تانا
hedna kakida jani bugeb karahit adbaçunenabun ay misala khebosun nekhe baçumuk ana attahiyatu al da khadub ay akhiris attahiyatu al khadub gob dua salic ogun teze karata bugenabun hednan karahi baçarab sunat abjobatnani heb tanani bugele gob karata bugeb kakida jani rugel sunat teze karata bugen aburabjo ay jib teze karata bugen abun sharal da nakhech ay baçarab sunat abjoyal da khassabun bugela dob kakida jani rugel sunat abjo tanani karahi baçuneb aburabrai yashnani gobugela khassabun kakida jani rugel sunat abjol teze karata bugen aburabrai khassabun bugela heb sunat abjolda jibt adabuk inakhuk heb sunat abjot adabuk inakhuk alim zabazul raznaglasiya buge el heb sunat abjot teze karata bugen abun helda khassabun baçarabjo bugela gob kakida jani rugel sunat abjol teze karata bugen aburabrai misalla khebosun nekhetsa tsalumuk ana do kak jinda khum baybi khuleb dua ay wajjahtu tsalize to alim zabatsa adda bugin abun so zaif abrai bugin abun elhednan alim zabazul raznagasiya buge bhaga sunat abjo habize adda bugin abun hednan alim zabazul raznagasiya jindikh buge bjoy khuk buge lagob khassabun haga sunat abjo teze karata bugin abun helda khassabun bugel elasa hadubgi zainuddin etsa qale bugo jinda allah gur hayas wa sunna dhikrun wa du'aun sirran aqibaha ay salati sunat bugin abul bugo zainuddin etsa jinda allah gur hayas dhikru salize edingo duagi habize bakhgo kak ban khadub kak bara mekhakh sazu olda khadub zikrugi duagi habize sunat bugil ay askaralge duagi kakida khadujal harulel hel bakhgo habize sunat bugin abul bugo zainuddin etsa jinda allah gur hayas ay yusannu al israru bihima limunfaridin wa ma'mumin wa imamin lam yurid ta'lim al hadirina wala ta'minahum li du'aihi bi sama'ihi nekhetsa abuna sunat bugin abun kakta khadub bakhyo dua habizegi hedingo askaral harizegi ay zainuddin tsekhe bayan qelbugo sunat bugela heb iyab go bakhyo habize ay dol askaralgi dob duagi bakhyo habize sunat bugela addelna kak baloge chiasegi imam astan akhaw karo chiasegi hedingo imam asegi bakhyo habize sunat bugela gob duagi askaralgi kakta khadu arulel kina imam asgob jindie imam as bolqicheb askorugel chazda askaral jinsa makhize ay nakharugel chazda askaral jinsa makhize bolqichov imam as sunat bugo dol askaralgi duabigi jinsa bakhyo abize kakta khadub nekershibuk oneb nagashun imam as hedinan bakhyo khunabunanani dostana khasan garga dize khuna jamaat aushija bulinabun nekeda bi khula dora makka madin alda hedinan hel askaral duabi kakban khadub bakhyo harulel hedinan bakhyo abize sunat bugel imam as-sebuk adob adena kak valuge chia sebuk o imam as-na khikero chia sebuk amma imam as bolqun hech onani jinsa do askara harial dakhun nak kharugel chazda dob askaral makhize edin gosi bolqich onani jinsa buleb duayakhe do nak kharugel chazda ra'yal dakhun goz amin bachine bolqich onani hema khos imam as sunat bugo bakhyo jinsa askaralge dua bigariz amma dosi bolqun batnani jinsa dol askaral makhize nakha rugel chaze hema khos gob ra'izabila khadusangi qalbu go zainuddin etsa jinda allah gur hayas wa warada fihima ahadithu kathiratun dhakartu jumlatan minha fi kitabi irshad al ibadi fatlubhu fa innahu muhimun hel askarazul haqqa khuki kakta khadu harize sunatal hedingo duabazul haqqa khuki emir al hadith harachanin abu lebugo zainuddin etsa jinda allah gur hayas jin sen abu lebugo zainuddin etsa hel askarazulgi hedingo hel duabazulgi kakta khadu harize sunatal obshikutsal darexsanela jindilt ekhal dajanib irshadul ibad abu lebt ekhal janil jinsel obshikutsal darexsanela dut sahib ekhal dasan hel allah babeila hel qarbu gebjo bugel hebt ek qarbu gebjo bugel yana tut alibin abu lebt ekhal da kholugo heb duaya khul haqqa khibach arab hadith bugela dua bi khul haqqa khul hadith azul imam hakim itsabit arab ali ashabas sasan radiyallahu anhu yasasan ali ashabas abunila awaraga sallallahu alayhi wa sallam as abunin abun dua bi bugin abun mu'min chiasul yarag hedingo dua bi bugin abul bugo awaraga sallallahu alayhi wa sallam as dinakhul hubigi bugila dua bi hedingo dua bugila zobal raqqa khul nurgi bugila dua
du'abi. Hedingo Aisha tisan bitsarab hadis bugo radiyallahu anha. Awaraga sila sallallahu alayhi wa sallam asabunila. Gob ballahila Allah sura khaldasan jibt adabach uneb jib. Gob resht ungoresht unila ballah lagas set ade. Tingi gob lagas saburab du'a do ballah halde dandich ayabulile doh. Tingi gob du'a gi do ballah gi tingi tusade dandich ayabulbuk unila. Dande bagulubuk unila qiyamas sib qochezan. Hedinan gob du'a do ballah halde dandich ulila. Hedingo eb du'a yakhul haq akhul bach arab hadis bugo ibn Majah abulew hadis azo imamas bitsarab hadis bugo Abu Hurairat abulew ashabas sasan radiyallahu anhu. Chiu gonigi jinsa Allah ste harich ogun. Allah ste du'a jinsa habich ogun. Allah sul heste khont sima khoninaban. Hedinan hadis arach un rugela du'a bi akhul haq akhul. Hedingo askarazo haq akhul. Zikro kakta khadu abi akhul haq akhul. Bach aral du'a bazasam bugin qal bugo i'anatu talibin abulew ekhalda. Awaraga sallallahu alayhi wa sallam surai. Chiu gonigi jinsa Allah se tasbih abun. Jib kakta khadu ay subhanallah abun khiberal da khabgonu khakh. Hedingo khiberal da khabgonu khakh jinsa Allah se ret sabun alhamdulillah abun. Hedingo khiberal da khabgonu khakh jinsa Allahu akbar abun. Singi jinsa nusabilev nu khakh la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir abun. Hedina nusabil nu khaldakun hebgit obazabunani Allah hesul munahal churulela raktal polopan hesul emeral munahal rugonanigi. Hedinan hadis aruk inakhi ulo sunat abugo bakhko kakta khadub azkaralgi du'a bigi harizin abulugo Zainuddin etsa jinda Allah gur hayas. Helasa khadubgi Zainuddin etsa qalbugo jinda Allah gur hayas. Warawat Tirmidhi an Abi Umamata qala qila li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ayu du'a'i asma'u ay aqrabu ila al-ijabati. Imam Tirmidhiyas ay hadis azu Imam Tirmidhiyas radiyallahu anhu yas bitsanela Abu Umamat abulew ashabas sasan radiyallahu anhu. Abu Umamat abun jindet ok sarbugew amma bit arat sarjinde Suday ibn Ajlan abulew ashab kollew. Ajlan ilwas Suday abulew ashabas sasan radiyallahu anhu yastasan Tirmidhiyas bitsarab hadis bugela. Abu Umamat abulew ashabas abunela radiyallahu anhu yas. Awaragaste ekhanela abunela sallallahu alayhi wa sallam aste. Shib du'a bugebin abun tsikun jib Allah astaraulib ay tsikun jib jawab habialde agarab du'a shibin abun awaragaste sallallahu alayhi wa sallam aste ekhanela qala jawful layli wa duburus salawatil maktubati tsingi awaragas abunela sallallahu alayhi wa sallam as tsikun jawab habialde agarab du'a bugin abun sardida janib jib habuleb du'a gi hedingo jib faridab kakalda khadub habuleb du'a gi bugin abun Allah tsikun jawab habialde agarab du'a warawa shaykhani an Abi Musa qala kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fakunna idha ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Hedingo Imam Muslim itsagi hedingo Imamul Bukhari aski bitsarab hadis bugila Abu Musa abulew ashabas sasan radiyallahu anhu yasasan es abunela radiyallahu anhu yas nijruk anila awara gun sadaq sallallahu alayhi wa sallam tingi nijruk anila nij to kalalda janire khiwara mekhak nijetsa tahlil habulel ay zikru bachune la ilaha illallah bachunubuk anine nijetsa hedingo nijetsa Allah gi qoda olanil ay Allahu akbar gi bachunane nijetsa tingi hedinan zikrugi Allahu akbar gi bachuna go nijer har qal ruhanin abulebugo Abu Musa abule ashabas radiyallahu anhu yas faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiban innahu hakimun sami'un qaribun. Tingi godinan nijer gob zikru al dakhungi Allahu akbar abi al dakhungi har qaror khar mekhakin abulebugo Abu Musa abule ashabas radiyallahu anhu yas tingi awaragas abunila sallallahu alayhi wa sallam le adamalin abun nojotsa nojorgo nasalda gurhela beila hakungo nojotsa ahlech ila inqastegi hedingo rikadugo chiastegi nojotsa ahlech ila hakungo Allah jiv hukmu habulewgi jinda kinamdunigi jora'ulewgi agarda ugel ay ilmu khay ra'iya khuraqakan agarda gi ugel Allah kinamnigi jojinda ra'ulewgi ugela jinsa kinamnigi joyakhi hukmu habulewgi ugel Allah inqawgi rikadge ila ay ra'i khayakul raqakan eksingin
نجوتسا نجور ناس هلدا گرحلا بیلان نجوتسا حرق روخیچ اگون حرق نجوتسا ده بیال دخون الله نخه توفیق یگی صلا رب علم الدا عمل حبیزه نخیتسا حب درس هنب تلا خود عرب اسیب در سیدت صلیزه والحمد لله رب العالمين.